ꯈꯨꯝꯖꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯃꯤꯅ ꯎꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯜꯆꯔꯅ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯖꯦꯟꯇꯨꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯣꯞ ꯇꯔꯨꯛꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯨꯡ ꯅꯤꯐꯨ-ꯅꯤꯄꯥꯜꯒꯤ ꯖꯔꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯦ ISTVꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎꯃꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯃꯤꯅ ꯎꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯅ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯍꯩꯉꯥꯡꯒꯤ ꯃꯥꯔꯖꯤꯡ ꯄꯣꯂꯣ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ Deputy Speaker K. Robindro, Minister Karam Shyam, L. Jentukumar, L. Dikho, Tourism Corporations of Manipur Chairman Dr. Safam Ranjan, Amadi, MLA Kyasu Suraki. On spot painting competition ki makong mathang tarab singda manamathum yentokhi cultural item kyasu pangthokhi Chief Minister and Birena lam koiba setpa haibasi tongan tonba hiramgi setnarabasu ityasik oiba mafam da setpana ayamani madugidama mafam adu ningthina khangan busangi state asi mausa lairambina pukning chingsiningai oiba moongda pithok piramada natana engasagi khalsu asukimatik nungai haugiba sahi ama makhairongi manungda state asida tourist lakpa yamna hengat ke dubu tha khara asida lebaki irang leibana khangan hanthak ban blockade hojik chathriba asigumba makha chatharabadi kanasu lakninghoi ban blockade nataba atopa lambi thiminasi mamangna palamba government singna manipur kaini haina pangnawda lawrum labasu kaidana bathabak toramba thengnakhide ngasidi singtam nungsinabagi mari purpa ngamle manipur kahaloisi harabadi government asigi matung inbiru thamoi thamoina yari makhaida manipur kaibo oithokloi lamkoiba sing laange harabadi myok misan faba ningthina loinaba amadi makhoibu nuaihan sangi hiramasi na singi thodang saung lei manipur hojik economy gi fibam da ahongba propang ngamle mamang da pat pumduna leramba pothok kaya atop state ta thadok padagi economy fagal hanbada natna hojik ti pibang ngamdu fibam lakle aikhoi punna khanthaminaraga sangsin minaba matamda hena fa manipur mo oigani haike kai ni palau da lawi nungsina na batha ko ne ama to honate kai ba yaroi na sai dai da slogan da paksai da sai da pungadra ne sai da meeting dor ga paksai da sai da pungadra ba tungi lo manipur kai gan gum se de khoi government ji tungi lo khoi tawriba state sida inbiro manipur sungai kai roi na khoi commitment tawge thamoina nungsina ra kana kana no thugai doi sibo thamoina yaning ra kana kana no pundoi sibo aduga thamoina yana ra kana nungsina ra kana kana no ba thugai doi se kari tawrami mamangi sarkar na sahi trama kunda praja gi oiba kari tawrami hoi lambi khar pakpo mi yai phai good building ga sarami yai phai good but no magi sara talaga hajira surge hingiba ima isa ichilina naharol thabok phangba mayam gi kari tawrongge ba koilas to nungai bodo ai chak char kanda ai hinga kanda ni satori do building nungai bo office to ai na chak char kanda ai nadra kanda ai na haksang phar kanda ne ba office ka dori do aigi phibam jina turoi ngamoi sak chaningai leitraba layengnaba paisa leitraba yum sanaba leitraba matamda car thongbui nungai basi krai leidoino aduna khwaidagi lubadi individuals household one by one standard of living phagat hanbusing aduni khoi pandam anabu government ji ki pandam aduni Tourism Corporations of Manipur Limited ki Chairman Dr. S. Ranjana Tourism Sector Chakot Hanabagi Damakta Department at Local Liba Tabak Thorum Sing Tabagulena Hena Paba Takta Pukatnaba Lepalitan Honakin Hike Deputy Chief Minister Y. Joykumarna Manipur se tourist ki potentials watan level lamne Malemgi apikpa leba kaya tourism khaktan hingnabagi lambi ori makoi matou tamduna lamdamasi sengolabadi Manipur da masing khangna tourist lakani tourist singna lakningnabagi damakta apanet pidaba makhoibu safare haina khalan michangi stakeholder kudimakna punna honaminarse Manipur se lamkoiba singe khwaidigi khwaidaba mafam sing manungda ama oigni haike economy is so hot na magtadi thoidong na ate to ba kay secondary sector da industry ki kay adu may means kay alay taba oina lay adu na koy na to bisi kay ay de tertiary sector da lay ba koy tourism ay se masi koy phana so hot na ka ba Sikkim da tourism na main industry oiga Sikkim gi moy per capita income koy manipuri ya men wang so na lay adu koy per capita income hengalange adu ga nasai economy se so hot lang hai ba ga di tourism sector se koy phagalan ba ka oy
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯜꯆꯔꯅ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯖꯌꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯂꯨꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ 64 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯂꯨꯏ ꯔꯦꯁꯪꯁ ꯌꯨꯊ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯀꯝ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯃꯤꯠ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯈꯥꯁꯤꯝ ꯕꯥꯁꯨꯝ ꯖꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯩꯁ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯖꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯎꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯂꯨꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯖꯌꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯀꯜꯆꯔ ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭री ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕ इंट्रोगेशनꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ तालुई विलेज के कल्चरल कम्प्लेक्स अमा साननबा होनमिनसे हाइके To all my beloved people of Talui and Ukrul district, madala in haiba madi punjina ba haiba isnata wada akoi se amatta wada me na haiba to thangmina se na haiba gi the good message maduni ai health department gi ai taraf tagi ai honorable chief minister taraf tagi amasung government manipur taraf tagi mayam na in masima appeal tawjani. And today in presence of so many witnesses, I assure you that most probably in the next month, that is October, the cabinet Pukulaga primary health center at Talui Mase to the standard of community health center to upgrade the way having the cabinet. तालुई रेसंग्स यूथ क्लब ना जैन मणिपुर डांस अकादमी अमदी यूनाइटेड ऑल कम्युनिटीज सोशल अपलिफ्टर कंगलेफा का खोसम नजर पांगतोपा थोरमदुदा MLA खासिम बासुमना अखोई कल्चर खंगदब हाइबसी अहलमन मसक खंगदबगा पांखकने थोरमदुगा मरी लेना फ्री मेडिकल कैंप अमा पांगथोक्तुना कानब कया फंगनबत नतना व्हीलचेयर पिनबगिदमकता MLA ना हेल्थ मिनिस्टर जयंतकुमार बु थागत फोंदोके अखोई ऑनरेबल मिनिस्टर ना करिगुम्बा खुनसिदा एरिया सिदा हैंडिकैप गुम्बा खोंगना चतबा यादबा लेरबदी हान याम वाना ngasi sigumba wheelchair si purupsi yam masisu yam afaba saine helone थासिगी कुंगमापल फाव चथगदबा फेस्टिवल सिगी मनुंग सना साइना इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस ना लेमना लायंग बगी कैंप अमा पांगथोपग लोइना हिदा लांगथक सिंगसु लेमना पिखे तोरमसिगी सरोमो ओइना जैन मणिपुरी डांस एकेडमी इम्फाल अमदी यूनाइटेड ऑल कम्युनिटीज सोशल अपलिफ्टर्स कांगलेपाक मणिपुर अनिना खोसमनदुना यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हाइबा तोरम अदुदा मैतै फुरुकी नाटकी ओइबा तोरम सिंगी मनुंगदा अमा ओरिबा पुंग सोलम उटकी नुमिदांगी तोरमदा पीस मेकर आर्टिस्ट एसोसिएशन की लीला थरोई अहंबा मियामदा उटकी उनाक्सुगी प्रेसिडेंट जितेंद्र निंगोंबना फुरुप मसेलगी मरक्ता कुमैगी थोरम पांगथोक्तुना सरुक यामिनबासिना अखोई मसेलगी मरक्ता अमदी मणिपुर शांति पुरकपदा सुबु मटेंग ओइरगनि हाइकी Angarang koi kanto Manipuri film ka ki mukun sida do masina sumang lela koi karoi aham di mahau ka pani ayeng su film ka pani so to na koi ching ta mani nu ching no ba na so buto dang lor ki matang man hai jada सत्किब तांग कुन अमसुंग कुनमाथोइगी लोनबा हिंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी मनुंगदा मणिपुर पुलिस न सत्किब थोंग अदुगी मयोक्ता महिरोई लोफ एमसु MSF देसाम KSA सुक अमदी एम्स न सत्किब हिंग नोयाइदगी सथरलिबा पुंग नेफनिफाल की जनरल स्ट्राइक ना मणिपुर की महोक्सा की पुंसिदा अकाइब पीरे जनरल स्ट्राइक असना मरम मोइदुना लंबीदा महोक्सागुम मी सनवी सांग हंतकी पैसेंजर गाड़ी सिंग हानगुमना सेनखिदे खोरामन कैथल हानगुमना फमनखिदे थंगाल कैथल फौना कैथल अमदी बीटी रोड की मफम सिंगदा दुकान सिंग थोंग हांगनबगी संगनेम की ऑयल फर्म कयादा पुलिस ngakto thong hangnaki नुमिंगबा मतुंगदा पुलिस डिपार्टमेंट के IGP अमदी इम्फाल वेस्ट के SP लाक्तुना थंगाल कैथल फौना कैथल दा दुकान सिंग थोंग हांगनबा हाइना यानकिबि मतुंगिना पुलिस ना थोंग हांगनबा खंगनबदगी दुकान खर थोंग हांगनकी अमरोमदा पुंग अमरोम दुकान थोंग हांगलमलबा मतुंग पोट लेबा मी लाक्तबदगी दुकान सिंग थोंग अमुक लोनकी सथरिब जनरल स्ट्राइक असना मरम ओइदुना थवाल डिस्ट्रिक्ट सु अकाइब पीकी पैसेंजर गाड़ी सिंग सेनखिदे डिस्ट्रिक्ट सिंग मनुंगदा लेबा कैथलयाम थोंग हांगनखिदे पामदु थौथोक्तनबा पुलिस ना ngak sen थबक कंगतखे माया इम्फाल बाजार दरी सथरिब जनरल स्ट्राइक असना थोइना काइब पीखिदे कैथल सिंग पोफम फमनखि दुकान कया थोंग हांगनखि लंबी दमी सतपि सांग वांखे
General strike asna nambol maikai da sokai be piki amoromda popam pambi kharadi nambol kaithal da pot yona ki dukan khar thong hangna ki sarkar ge loisang khara amadi oil farm thong hang ki passenger gari sing sena kide Stephen Birena ngarang media da phongdo ki wafam adu mic season na miam da tahan bu loina dukan thong hangna na ba mioi khara na hona ki amoromda pamdu thok thok ta na ba police na section thorang lokat ki Bishnupur District Headquarters da su General Strike asina kai piki passenger gari sing sena kide oinam kaithel sumhok sagum thong hangna kide Amoromda lanai gari amadi Manipur State Transport ke Imphal dagi Moirang Fawa service tawriba gari sing natna atopa passenger gari sing senwi sangnem ke Bishnupur DC office ke mini secretariat complex yongna ate government ke office sing mok sagum thong hangna ke DC Ponjadap na staff sing attendance sector ke general strike manungda government ke office sing mathong ningtina tongna ba DC na khangan ke General strike asina maram moiduna Moirang subdivision ki manungda leiba Moirang kaithel kwata kaithel kumbi kaithel mohsa gi punsida ohom leiki popam pambi khara amade dukan khara natana ayam thong hangna khide subdivision asigi SDO BDO SDC office amade Moirang college jauna government ki mahiloi sing thong hangna khi mairoi laktabadi class ti tongna khide oil pump thong hangke subdivisions asida pamna tholuk thoktana police na ngak sen wi thabak kangkhat ke Nithokong kaithel general strike sin marom moiduna thong hangna khide kaithel kana khide passenger gari sing leirbasu passenger thorok tabadagi sena khide police na ngak sen wi thabak lokhat khe Kaksing district su pung ne funifal general strike ki mami saungna ta khe Lambida anayek lining la solga mari lenam sing natana gari satpi sang nem khe kaithel kana khide dukan sing thong hangna khide adubo district asigi moroiba office sing kana khe school sing mau sagum class tawna khe district police na pamna tholuk thoktana bakan ba section thorang lokhat khe General strike asina wangu amasung kumbi da su sauna kai phi khe dukan sing thong hangna khide kaithel sing famna khide Jiribam district sasu mairoi loop sing na kokyo pung ne funifal general strike asina mohsai punsira kai piri Jiribam de imphal chen gadaba passenger puba gari sing sena khide office amadi mai tampham sing kaya kana khide dukan amadi kaithel sing famna khide jiri police na pamno thok tana wakan section thorang lokhat khe Mahiroi sina kauriba pung ne funifal ki general strike manungda miyamna sathok sasinda kudongchana naba Manipur State Transport na akanaba city bus service miyam gi interest thamle ISBT gi Assembly Road Khwathong Nagamampal Khwaraman Bazar LIC office Secure office North AOC amasung ISBT da clockwise amasung anti clockwise da ayupung 4 minute kuntra 13 minute kuntra numi matung pung 1 minute kuntra amasung pung 3 minute kuntra da service laigani MST complex Moirang Khomdagi secretariat Nupiran complex Kangla Western Gate Wangmum Laikai Kaisampat Junction Pisumthong Singzamai amasung MST complex Moirang Khomdasu service ase bus anina laigani hari Mairoi sina kauriba general strikes asi paliba lenga sina sathriba thong kaya sinani haina Manipur miyamna wakal tobiu haina Desam AMS MSU KSA MSF amasung suki apun serol mana fangdroli Chief Minister gi mamangda Ministry of Human Resources amadi MU community na yanakeba MOA adu Manipur lengak amadi ministry na thugairakpadagi ngasigi Manipur University gi fimamasi orakpani and Birena lusingba BJP lengak asida Manipur miyam amadi civil society organization singna thajaba kya thamki amadi issue khudima wari sanarga warusun purakani khalamani adubo Haujikti issue Kudimuki Warriors asi Delhi degi Swiss ama metrabadi Yadabugum Tore Maning Tamna Lengak government oidre Miamgi Lengak ni Haina Laramba Miamgi Lengak oidre Delhi gi Yakad Leba Lengak Ori Hari Chief Minister na Mahiroi Love Singh Amadi University Community gi Apamba Karino Habisi Tasengna Kanglabani Wari Sabana Warriors Purapki Matam Haukre Tabakna Oina Upamatai Delhi gi Yaka Induna Leva Ngak Nabahonarabadi Asum Aran Kangsin Nadana Mahiroi Singh da onsin mana issue asigi warusin propangam loi watho sida mairoi lob singilu sing basing faba ngamdragana imung manungi mioi sing fabana watho asigi warusin oigini khalibra issue asi lebak miyamgi oikrabani mairoi lob singna loisinba ngamgadaba natre mairoi lob taruki apamadi watho asigi asumbadu thabakta onthoknaba lambi yatfa kakthani hari Amoromda Haujik Sathariba General Strike Asida Sarkargi Loisang Sing the employees sing Matok Togadabani Haibalanga ki order Ramana Maram Oiduna office Amba Matok Tonaki ISTV News 9 Falgi Maruiba office sing PWD complex Secure office complex secretariat Manung Leriba Tongan Tonba department sing Sangduna Yanglubada Ayambana
ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯀꯥ ꯈꯔꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯀꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯀꯌꯥ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯂꯦꯛꯄ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯌꯥꯔꯛꯄ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯗꯦꯕ ꯀ꯭ꯔꯃ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯑꯉꯧꯕ ꯐꯤꯖꯣꯜ ꯁꯦꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯅꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯧꯈꯤꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯗꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯆꯨꯝ KSO ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯟꯁꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯕꯣꯗꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनसिंग गवर्नमेंट ऑफिसिंग अमदी कैथेलसिंग चतुना जर्नल स्ट्राइक असी सगतनब यंगसिनखी चथरिबा बन असिना मरम चादे हाइबग लोयना मणिपुर सरकारना बन असि मायोक्ता पाखलिबा खोंगथांग असिबुसु ट्राइबल बॉडी असिना थागले हारि Normal in the hill districts, and there is no impact of the ban here. Shops are open, schools are open, offices are open with high attendance, and everything is functioning in a robust manner. तांग कुनमसुंग कुमाथोगी लोनबा हिंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी मनुंगदा मणिपुर पुलिसना फाजिनखिबा महिरोय अमदी ओजा सिंग थादो मणिपुर यूनिवर्सिटी हानगुमना एकेडमिक एटमॉस्फेयर हंजललु हाइना यूनिवर्सिटी असिगे लेडीज हॉस्टल दा लैबी महिरोय सिंगना मतम कक्तना सराहनबी खोंजंग संगसिलपा ngasiga thana numit marini surkle फाजिनखिबा सिंग थादोरक्ट्रि फावा सराहनबी खोंजंग लेपतना संगसिन खिगनि हारि हौजिक ओरिबा यूनिवर्सिटी फिबम असिदा खोंजंग संगसिलिबी महिरोय नुपी सिंग माइकेदी पेंद वाफम क्या फोंदोनरले We are here for the future of Manipur. We are here to fight for our rights. We are here to fight for our educational rights. Mayam na sumating pangbira yam nungai jawab phangdok se adu. MU campus की मनुंगसिदा ला यामबा पुलिस फोर्स मैम लेरिबजे मसी अतुबा मतमदा लौथोकपियो अखोइदा चटपदा फ्रीली मूव तौबा ngamdre अखोइजे अखोइ टेररिस्ट अमा नत्रे अखोइ सुप नतगी स्टूडेंट अमने अखोइ खुलाई पाइदे अदुदा मखोइना अखोइगी अखोइ MU campus सिदा अखोइ लेरिबा अखोइ मैमदा मखोइ मैम थमजनबजिना अखोइदि यामना अवाबा अमा ओइरे यारि अथुबा मतमदा पुलिस फोर्सिंग असे लौथोकपियो अमदि फाजिनग्रिबा ओजा अमदि छात्रसिंग अथुबा मतमदा थादोकपिरो अदु थादोरक्ट्रि फावबा अखोइगी खोंजंगजि लेपतना को चंगजिनजबिगन संगसिलिबा सराहनबगी खोंजंग असिना मरम ओरगा ngasi फावबदा नुपीगी हॉस्टल मंगा असिदगी पुना महिरोय तरा मंगा रोम जेनिम्स हॉस्पिटल पुगतख्रे खरा अमदी मयुमदा अहलमन सिंगना हॉस्पिटल दगी मयुमदा पुथकिबा यावख्रे खरा अमना हॉस्पिटल लैरी खरा अमना हॉस्टल दा अमुक हलकलगा खोंजंग असिदा सरुक याबसु यावरी अतोबा खोंजंग संगसिनबा यावबा महिरोय तरागा मरी रोमदी हक्सांग फिवम सोक्सिलकपना मयुमदगी अहलमन सिंग लाकलगा उनख्रे हारि महिरोय सिंग यंगसिनबा लैरबा केयर टेकर अमना ओरे फिवम असिदा मखोइना थेंगनब खुदोंसालबा कया अमसु फोंदोरकले मोइना सुम चासलक्त्रमना खोइगी लेफम चाफम तोखम खंगक्त्रे हौजे अदु याम थुबदा खोइगी MU गी सिचुएशन जे यामना इंगना चिंगना हिंबा याम नुंगाइना लप पुनमिनारगा हिंबा अमा पामजरे थुबदा होमपुतरे सुबह जननेता इराबोट लेखितबगी निंगसिंग थोरम नंबोल कैथल की बस पार्किंग लेबा इराबोट की मितमदा जननेता इराबोट मेमोरियल ट्रस्ट न सिंदुरंगरांग पांगथोखरे थोरमदुदा नंबोल केंद्र की MLA एंड लोकेन ट्रस्ट की प्रेसिडेंट पी इबो सोबसिंगा नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल के हान की चेयरपर्सन एस सोनाहनबी देवीने सिंह मिहि क्यान सरवाकी MLA एंड लोकेना जननेता हिजम इराबोट ना पामनबा वाखल सिंह थबकता ओंथोकपो मथौताई मा की लेखितब नुमित अमदी पोकपो नुमित ख पालन तौबना मा की अपामदु थुंगन ngam loi haike ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯏꯔꯦꯅ ꯆꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇ ꯆꯨꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯦꯇꯥ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯄꯦꯟꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯍꯩꯀꯠ ꯍꯩꯀꯠꯄꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩ ꯈꯔ ꯀꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯦꯇꯥ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯄꯪꯄꯦꯟ ꯄꯦꯟꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट असे ऑफन डिफिकेशन फ्री ओइरे हाइना कांगपोपी की डीसी रंगितावली वाइकोम ना लॉकथोखरे डिस्ट्रिक्ट से लेरिबा PSED डिपार्टमेंट ना होनर खिबदगी माइ पालखिबनी हारि अमरोमदा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा कांगपोपी ब्लॉक साइट 2 गम्फाजोल ब्लॉक अमसुंग साइकल ब्लॉक की मनुंग दा लेरिबा युमथोंग खुदिंगदा हाउस होल्ड रेटिन बेनिफिशियरी सिंगदा माइ पाकना लेटिन ममम सानबदा अचोबा थौदांग लौकिबा PSED कांगपोपी की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RK देवेन असिस्टेंट इंजीनियर अमसुंग स्टाफ सिंगदा DC na or DF certificate kusinaki Reserve Forest area da
साजिलेबा युमसिंगी मथक्ता आइन गोबा थबक लोखलगनी मसिगिदमक्ता मरी लेनबसिंगदा नोटिस थाक्रे हाइना चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट टीएस मोहेंद्र प्रतापना इम्फाल ईस्ट की नोंपोक संजेनमंदा लेबा फॉरेस्ट बिट्टा वाच टावर संगाबगी थोरमदा हाइख्रे संगाबगी थोरमदुदा प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट करे हौरी अंगामी अमदी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सेंट्रल सर्कल एल जयकुमार यौना ऑफिशियल कैन सुरवाकी टीएस महेंद्र प्रतापना मखाताना फोंदोखिबदा वाच टावर असिगी मथक्तगी येंगमो मतमदा कोइबिगी मफमसिंगदा फॉरेस्ट के लम खोपसिनबा अमदी उमंगवांग कोकथोकनबा मई थादोपा अमदी उवा यानथतपसिंग लाइन उबंगमले मसिना फॉरेस्ट कनन होनबदा सुबोंटिंग ओरगनि हाइखि तवाल पुलिस कमांडो ने नुपी पुलिस याउना कुनगे तरुक सुबासम राइफल्स के कांगबो अमना यारिपो कैथेल गे कोइबदा थिबोमगी तबक सतबदा आरपीएफ पीएलए गे नुपी ओवरग्राउंड वाकर अमा फार हेरी पुलिस डिपार्टमेंट की पीआरओ की सेरोल मना फगलब मियोयसगी ममिंग सिराजिन बीबी से यांकै तरेट मपुरेबा कियामुद्दीन सिखोंग खुनो वार्ड नंबर 1 दगिनी अमरोमदा नाफ पुलिस स्टेशन मणिपुर की कांगबो मना ngarang पुंग 10 मिनट कुंथ्रा रोम ताब मतमदा सेकमाई पाल होटल दगे ड्रग ललोनबा मियोयमा WY टैबलेट लिसिंग अनि कोन फारे फार मियोयसगी ममिंग साइड आदिफ हुसैन से कुमाथोय अपोकपा जलाउद्दीन लिलोंग तुरेल अहनबी मथक दगनि हारि हौजिक मखादा पाव केरम पिजिदिंगै तातिमा ब्रेक मतंग लमिनसे Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengakta hakjang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta jolip capsule chabiu Medicline Ambulance Services Manipurna miyam gidam khodok chare 24/7 ambulance service masida hospital amadagi hospital amada patient puba yumdagi hospital da pukhatpa yumda discharge tobagi puthaba amadi Guwahati na chingba Manipur gi mapalda chatpagi ambulance sing phangbiragani miyamna pijariba ambulance ki number sing asi save tobiyo amadi call tobiyo Medicline Ambulance People Ambulance Break matungda punopu amuka na tranok seri ngasigi makataba pausing Hangdo Lerba Kumbi Municipal Council की chairperson समदे vice chairperson नौना खनकर मतुंगदा थबक पाइबा हौख्रे नौना council की chairperson ओरंबा वहंगबम प्रियोरंजन vice chairperson लोइतोंगबम ओंगबी बबिता देवीदा council असगी थबक थोरम मकाताना सथनबा SARS खोसिनबगी थोरम अमा कुंबी municipality की ऑफिस पांगथोख्रे थोरमदुदा MLAS बिरा हानगी chairperson and ibesa कुंबी municipal council की executive officer M इनाउबिना सिंगबमी क्याना सरवाकी MLAS बिराना लेंगाकना councils असगी साखवत थोरंगी मतंगदा थादरक थबक थोरम सिंग मियांग तानरग तोगनि हाइके PLA की नेफु सुबा मपो कुमलोनगा मरी लेना इम्फाल इसके मफम के आदा स्टार अमदी फेस्टून सिंह थलमले Guwahati leba North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited na sahaugi geographical intellectuals property rights tananaba honaramba ayaba piraktrabasu Manipur miyamda tanthokre haina akomluki Secretary Organization Santa Luang na fungtrokli lampel pata leba lobasi office ta pangthokpa paugi mipamamada mana makatana corporation sina sahau yuanbada toningba tonanaba naronda jai registration tonaba honaramada intellectuals property Indiana yuanbigi thabak tobana property rights tanba yade thariba longmi singna tangadabani haibadu haukiba August 13 da examinations report tharlabasu miyamda haidoktana lady haike Amekna hariba response tawra iba geographical indication registry sigi examination report se tang kunthama thoi August receive tawra matungda Department of Agriculture da moina haidok tabra moina lotsal laga thambra aduna maram oira kanda ngasi organization jingjina lawbagi mathau tara ini tang kunthama thoi August da moina phangibo itardi Agriculture Department da farmer organization da moina chithi iram dabagi maram je karino kaiguma moina thani manung da masi response tawgragadi GI application je lapse ogi doini cancel ogi doini mathanda adugi matam no ngairam bra haiba poto ngarang masi clarify tawde hari report sina
मरम ओरकांदा अचौबा क्वेश्चन अम लई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अमदी नेरामेक ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अखोइदा पाउ पिबिरकपदा होजि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना मसिगी जीआईसी होजि फाइल तौबा यानाबा प्रोसेस चटपा होरे चिठी थाग्रे ना आइबिरे मसिमक थागतनिंगाइनी अदुबो नेरामेक ना अगस्त की तांग कुंथांगा थोइदगिना ngasi numi mari mangani phokse numi tranga kunni mukse chauna manipur gi lomi gi dama risk lawga mangal lame haibse sisu aseng mani Bishnupur district manung senba kainok thongkhong welfare organization linkat ke bagi sei kun gamangarak surup gi thorom ngarang kainok thongkhong community hall phang thokre tormadu da kainok zila farse ge member N Samananda kainok ge pradhan NG Sobhana Leima district TV and nodal officer Dr S Brojin Singha district malaria officer Dr TS Nabageshwar Singmoi kana sarwakhe Nungba area da Assam Rifles na ngasi operation sethabada nupi sin irang hokre Assam Rifles na numit kharni gi mamang da bomb thamjilaga ngasi underground gi mayok da operation sethabani haina women society nungba na siri nungba area se ing tapa mafam amani Assam Rifles na national highway da bomb thamjilaga irang sagana na ba honabani haina maral siri Thasi kungamanga da thokiba notification amagi matung ina September kunmapanda ADC Sandal gi Mikhal gi matam lekiba si yamna khuyong no maramna matam kara sangdok pirga pangthok tana lehuriba Senapati amani Surasampur district ka punna Mikhal pangthok pinaba all tribals rights protection forum Manipurna marilena sing puning singsili Nagaram da leba forum asig office da pangthok pawgi mifama da president Joseph Romaina government asina tribals miamgi awaba ubiduna election matam lepakpada thagapra phongdokli adubu yarabadi district ahungi ADC chairman gi Mikhal nomada punna pangthok piu Mikhal asi Imphal da pangthok gi mahutta masa masa gi district headquarter da pangthohan biu hari ADC ki chairman election gi Chuchampur and then Sinapati gi su on the same data lokhat piragadi hena nuai gani haibse akhoi gi mekai gi phungduk chani aduna tawgadaba mafam dusu irrespective district headquarters da tawbiragadi nungai gani comfortable oigani public sing asu hena harau gani haibse akhoi mekai gi phungduk chani Segaro Thodafabu Lekaida Tarpongi Usop Sarubadi Mui Taraga Mangarom food poisoning Toduna Hospital like a crepe Usobaduda Hawaizer Hapa Matel Sing Sarubadi Mui Singasi Kong Hamba Musung Leho Torpadi Hospital da like in the Kevin Harry Satkibatang Kungamanga da More Ward number 2 the Leba Indo Myanmar Labor Union office manata second was in a bomb Taloma Tomu Yaning the Fondotuna Unionasi Tomi Singasi More Town Yakoba Santi Kongsam Satkre Aikoi Santi Pami Togdoda Senomio Sing Faduna Dandi Piu having a single slogan Kalauke Union President Kakam Hokip na Fondropada Lever Singda Aki Tuzung Fohan Batonga Si Matunda Mohana Tobiganu Bomb Talomada Senomio Sing Serak Piu Hike Bomb Thambase अखोई लेवल यूनियन जानिंद्रे करीगुंबा अदो बम पखारे दी अखोई लेवल सिंसी लोइना सिगनी निमित खुरें चरा तानबा अखोइदा सिगुंबा तौबिगनु हायना मयामदा खंगनजरे Integrated Child Development Scheme Project Tamilongi Makhada Rashtriya Posans Mahathoramda Dalong Khulda Pangthokre ICDS project Tamilongi supervisor sing Angalwadi gi Wakar sing Asa sing amadi Miron Binupi sing na Tormatu Surgaki Amorakai Kongatpa Solid Waste Service Toriba Sing ase essential service list that Salan Binaba Simirong Maning Lekai Nubi Saukat Lufna Sefinister Puning Sing Select Systematics, voters educations and electorals participation ge saro moina Surasampur da myang khongset ama DC Samran Puliana lamthakre thromadu da district levels officer sing mahiroi amadi oja sing ju surga ke ADCC ge complex da nutrition ge specials awareness campaign amasu CMO amasung DFWO na pangthoki ADC na sinduna travel food festival amasu pangthoki Lagliba October ani dagi hauna ekta farisetna sinduna
Janna Andalon listening Taran Nipan, Gwalior de Delhi Fawa, Tama, Kong Second Kongseta, Acta Fariset, Manipur Sumio, Humbudrana, Yagadori, Yumpamadi, Yum Lejadaba, Larabamio, La Kayamana, Constitution Piriba, Right to Life Kimakada, Demand Kia Taudun Second Kongsetni, National Land Reform Policy, Senahalu, National Homestead Lands Rights Act, Women's Farmers Women Farmers Entitlements Act, Land Tribunal Fast Track Causing Tamduna Lamgi Casing Loisilu Haidabi Togodori. Theater Gilamda Sangnai about Warepa Navada Ministry of Social Justice and Empowerment National Biosistras Saman National Award for Senior Citizen 2018 Firle October Mada New Delhi began Babanda Pangtokadaba Toromda Manasi Kusinagni Hari. Jananeta Hizam Irabaki Sama Kunganito Suba Mopo Kumanga Marilena City Hona Laklibatang Kuntra Fawa Lilong Arabti Social Advancements Club Amadi Arabti Awang Laikai Women Welfare Association Alam to Sando with about Satavahokre. Morang Temongbi, Ravina Kobi, Sahi Kuntramarum Surabi, Kongzom Kev Sing the Muesi, Maki Masanopa Sahi Nipanom the Ngairiba, Morang Tem, Barun Galunina, Kurenge Momang Lakai deliver you Momodi Toki with the gate, Tiva Kangre Haina, Ravinagi, Mapuroiba, Morang Tem, Inauna, Kongzom Police Station the Wakalakre, Hari, Karagumba Singna, Haiba Mue, Ani si Tenabidi Managna Police Station and Natraga Kongzom Police Station da Pau Pipi Hari. How's the Makatan Siki Sanu Paul Lobisi? Ngasi sanu pauda CRPF ki sama nipum doi suba battalion CBSN program ki makha dang sidege inter school football tournament none na pangthokre hawdop ki thoromda battalions asigi commandant Lansal Jadav Longmai Thowais court ki chairman Kapudai Dangmai Longmai village authority ki attorney chairman Kasai Gai Gangmai amadi atay masak na bimiyo kya susarugaki tournaments asida nupi masage team ani yaw na punna team tara na surugari hawdopagi thoromda mass pass amadi nat ki oiba thorom kya supang thoki thoromdu wangang laduna retired brigadiers SK Sarmana grassroots ki hongna anghang singbu sana konabagi lamda mai onsin hanba si afa khongthang ne Manipur state ngasi fawda sanaba kayada malemda Manipur sak takpa ngambada natana mingsat kya supurpa ngamkre haiki ngasi sanakaba match singda Variance School na CTS po penalty kauna bada pansul teruk mangada thoiki atau match amada Dominic English School na Rehama Public School po pansul ahum amada thoikre Handa Manipur na yumbu oiduna laklebo October kunmari dige kunganipal faw pangthokadurba North East Olympic Games ta karate masana yaholapagi damangta nungai bu phongdop loina na North East States Karate Do Federations of India na Manipur Olympics Association da lupa lakh ani gi senfam chinak lehari Manipur Amateurs Karate Do Association gi khutang na pirakpa sek manadu Manipur Olympic Association gi General Secretary Sunil Elangbam da ngasi khusinar krehari khusinabi thoromadu da Hansi Kiran Kumar Thangzam Manipur Amateurs Karate Do Federation gi founder Shihant Mutum Bangkim amadi ate association gi masakna bamiu kya susukaki Haukiba September Kumathoidagi Kungomdoi Fawa Sri Lanka ge Candida Pangthokiba South Asia Jitkunida Championship ta Manipur Sanori ani Samananda Lightshrooms amadi Komantabam Osin anina tongan ba category singda gold medal amam lok lahari Samananda Lightshroom na sei taramari makagi nupa masagi keji yangkai mathoigi category da gold lorkibani aduga Komantabam Osin na Senior Boys ki keji Hompu Mapaldagi Humudani Toy Faugi category da gold medal lorkibani hari championship adada Manipur gi Dr. Morangthem Ibomsa International Judge na Sab Judge Wake Housing Makatapa Pau Boy ning thozam di phongigani Manipurna Punjab Maithiba Piduna Kunmari Shaba Senior Women's National Football Championship ki semi-final sangkre tha sigi tang kunmapal da sanagadoriba championship sigi ahanba semi-final match da railway ka sanaragani
All India Football Federation gi miang makhada tha sigi tang kundagi tim kuntarungna group Nepal thokna khaidokuna Odisha gi Barbati Stadium katak ta sathariba championship asigi ngasi sanakipa quarter final match ta Manipur na Punjabu goal mari amata maithiba piduna semi final sangkhibani Manipur gi mai pakibagi goal singadu dangmai Grace na match ki ahum suba madi kunithoi suba minute goal ani sankhi atopa goal ani aduna NG Bala amadi N Ratan Bala na match ki nipunithoi suba madi humbutra suba minute sankhi Match asida maiti kiba Punjab ki team da Manipur gi nupi gi football sanaroi mapal yaw khibada T Purnima na match ki humpuma toi suba minute Punjab ki amata ngarba goal adu sankhi ani suba semi final match da Odisha amadi Tamil Nadu ga sanaragani ngasi gi mai pakibagi match asiki matangda Manipur gi nupi gi team coach M Ratan Kumar na network asida phongdora khibada semi final match ta ko am thengji re ju Manipur ni team sa kare kam ju yawi an hai masi ju akan berlama oider ni ar sanang din bumuri sanang batari su mamin le bi team sa na tani dana koi semi final ju arai oi yam kan tani ado akoi nungai tabamana team ni nungai tabana akoi umapati di black and na kara solak pa ado dinaro su khas social kesana akoi subsidy marang kaina le ado moi ni yada ke dum sille sanani ado akoi je legenda kanna hona ge ado akoi su asa kanna hona je ke Manipur University Sports Committee gi miang makhada Thamban Mari College Oinam na sinduna tha sigi tang kun mari digi college kuntaruna saruk yaduna Oinam Kangjebung da pangthok liba A Pratap Singh Memorial Manipur University Inter College Football Man Tournament mawong marin tadana sanaba hokiba mari saruk yariba college singna tournament sinbegi sel phangba khallaga pangthok liba tournament ni masina karamna aphabas football sanar sing putok pangamgani hainerengai sarak asida Kanglipak Student Association na mawong marin tadaba unauthorized oiba tournament ni haiduna khudakta thingin khiba madi mamangi sanakhiba matching sanaba yaroi haina mari leinaba singda khangan khiba matungda thajaba yaba pau amagi matungina mari leinaba singna tournament asigi organizing secretary ga wari sanaraba matungda tournament amagi sabsaba niyamgi matungina makhataba matching sananaba khangan khre loinana wana yungdaga sanaba hokiba goal posting yotki oina sindongnaba thaibak paikhat khibaga loinana tournament asi niyam sumna pangthoknaba sem sakre mamangi sankiba matching nauna amuhana sanaba madi sanadaba haibudi khangba ngamdri wari sanakiba duda Manipur University Sports Committee gi Secretary Dr. C.S. Pradeep Committee asigi executive member amadi tournament asigi organizing committee gi Secretary L. Balesur saruk yakhi Singjamai Kendra Kankut Team A na Singjamai Kendra Kankut Team B bu maitiba piduna Tares Suba Mangsa Tabam Iboyama Madipuinabati Memorial Mixed Likam Knockout Kendra Wise Kang Tournament ki semi-final sangkre Manipur Kang Association gi miang makhada Singjamai Kankut Singa mathakna sinduna mamang thagi tang kuntartagi Kankut taramari na gurumari thongna khaidokuna Singjamai Kangchang da sathariba tournament asigi ngasi sankiba ahanba quarter final match ta Singjamai Kendra Kankut Team A na Singjamai Kendra Kankut Team B bu Panjal Kuntare Nepal da maithiba piduna semi final sangkhibani hayeng kangchang asida anisuba quarter final match oina Wangoi Kendra Kankut amadi Thongju Kendra Kankut ka sanagani Global Martial Arts Federation gi miang makhada tha sigitang kunipal dagi mathang thagitang ama phawba Sai Sports Complex NEZCC Complex amadi Bogsuri Phokanani Indoor Stadium Guwahati Assam da pangthokadoriba ahum suba annual National Martial Arts Games da saruk yagadaba Manipur gi team gi sanaroi amadi official sing ngasi Assam gi damag Imphal thadokre pangthokadoriba games asida kung fu karate kickboxing muay thai muay baran bell wrestling gi tongan ba martial arts ki sports event singda Manipur gi nupa amadi nupi sanaroi humputra manga amadi official tarahum doina saruk yagani Thagasari boy hojima khata na ngasi nongmi okiba enga sai paulo pise Environment Director tek phangki bangasi oi kiba inga samadi nujugi bawda khwaidagi sakiba Celsius degree kuntra manga dasmik kuntaru khwaidagi ingba Celsius degree tara manga dasmik taruk nuchita ya wising man gisang maximum da sada marfu tara tre dasmik ani minimum da sada nipu manga dasmik marfu nipal oiki ngasigi nong sukibagi sang ama dasmik humputra humdoi millimeter ni
loisilabda moribu pausing amukan pisre athu matamda tourism sector da mina uba hong bakya laglagne haina chief minister and berena phonokre aikhoy amata oirame haibasi culture na masak takpa ngami haina art and culture minister L Jayanta Kumar na phonokle amadi security na Manipur University da sathigi ba thongbu yaning phongdok tu na mairoi lof taruk na sathiri pung ne funipal ke general strike na mausai punsida akai bipire ngasidi ais tibina pizaba Manipur pau patang close re meng tabi kuno pomukana kurumjare